Hazır meni qarab qo'y, ondan ayın çırağım lampochkam. Men Nazar Qulova Gulnaraxon Turkistonova, O'shtingiz bo'lam. Shakarat deb qo'ygan. Ona men rahmat sata olayım. Yedilik balınız kızı geldi. Yedi ümidi senden çok. Sen taşırıp kana aşırgın. Belinde beken bu. Buna şu turgan yerdim bağlı senin turganın. Beni 8. balan bolmalı benim. Anam daha bu yerde aşırı bir ayak. Sürekli düşüp bir salıp koygan malumat salıp koygandan keyin şunday talkууга alıngan eken. Al kiyimlerdi bayakı jakın tuğandarın, dostorun alıp kelip bergen kiyimler bolчу. Mına başыңды kutuktaganingiz depçi. Anın baaсын деле сурабайсың да. Бирок мен азыр бүгүнкү күнгө чейин деле билбейм, ошого кызыгып көрбөдүм өзүм делечи. Анан кантип албай коесуң мисалы. Мекенчилдер Москвадан чогулуп, ушу Питерден, ушу Казаньдан ушинтип чогулуп туруп кийим алып берип жибериптир алар деле. Мына бизден ушу башыңды туктаганыбыз болсун деп эми ар түрлүү кийимдер келди достордон, туугандардан. Ушундай мына башыңызды туктаганыбыз деп. Ошол кийимдерди кийип жүрөм, мына ушул эле кийимдер.